Da biste instalirali aplikaciju Food, preko koje možete kontrolirati unos kalorija, stisnut ćete tu na ovaj My Plan, scrollat dolje i tu stisnuti da dođete do aplikacije, odnosno da možete instalirati aplikaciju. Stisnemo instaliranje. Nakon što se aplikacija instalirala, stisnemo otvori. I sad se ulogirati obavezno preko istog akaunta kako smo se ulogirali i na Virtua Gym aplikaciju za vježbanje. Znači stisnuti ovu tu login with Virtua Gym. I sada unesemo adresu i isti password s kojima smo se ulogirali i na Virtua Gym aplikaciju za vježbanje. Zatim stisnemo login i pričekamo da se sinkronizira. Biće vam sinkronizirana aplikacija Virtua Gym s ovom aplikacijom Food. Unesete svoje parametre. Tu odaberete koliko kila želite izgubiti, ostati na kilaži ili dobiti na kilaži. Evo sad ću tu napisati ako ja želim izgubiti 5 kila. To želim postići u recimo 10 tjedana. Ovdje tu odaberite ovaj custom, pro only, zato sam vam bio i stavio da imate pro aplikaciju i stavit ćete ugljikohidrate 35%, proteina 35% i masnoća nam je ostalo 30%. Ok.